yao ikatuma anapanga kubaangamiza. Njo pale Mungu akapita anaambia Loti. Donc wale wa malaika wakaambia Loti, kama uko na watu yako mwa hii vile, watoshe ndani. Juu hii vile Mungu anatai angamiza. Aseme Loti akafata watu mbili bajandre bake bamukwe bawili, watu walikuwa bataoa bafie bake bako na bachumbia. Babiana bawili akaenda baambia inaomba tutoke mwi vile juu Mungu anatai angamiza. Lakini wale babiana bakasema nono, Loti aisha leo. Loti anachanganyikiwa, mzee iko sali kunya pombe kwa msemesha, anawaza hii vile inaweza kufa nini. Njo maneno balisemaka sawa gisi mpaka leo kwa watu bashanza sema na vya Yesu ase haezi kuya. Kwa watu wanasemaka ile maneno. Njo vile bale babiana balisemaka habakusikiaka Loti, balimukamataka mlevi. Sasa sawa nakamata Loti mlevi, Loti akarudia akaenda kamata bamusika yake na bibi yake baende. Na moto bale wa malaika wakanyesha moto juu ya zile vile mbili za kabambi, Sodoma na Gomora. Mungu akalunguza Sodoma na Gomora, ikamwangika ndani moto, ikakuwa majifu. Nyumba zote zikakuwa majifu, watu wakakuwa majifu, miti ikabakia desert. Na alikuwa vile akabambi juu ya nini? Juu ya homosexuality, juu ya ushoga yenye ilikuwa ndani ya nchi, juu ya uzinzi ya kupindukia yenye ilikuwa imekuwa ndani ya ile nchi. Juu ya nini? Mungu mbinguni aliumia ndani ya moyo wake juu ya vile wenye walikuwa wako napanga ndani ya Sodoma na Gomora. Ushoga ni ya mbaya, kuzini na nyama inakataziwa, na vile vyote vinaumiza.